Om Swastiastu, Raja Semang adalah di tiang sarang sami ring SMP Negeri Denpasar, muali malih ring materi pelajaran bahasa Bali, sedurung nyane wasta di tiang Ibu Puswartike, di tiang guru bahasa Bali ring SMP Negeri Denpasar. Sani makin, ada sarang sami arahan di tiang jagi lataran ini materi orti Bali. Orti Bali punika wantah yening rarah ring bahasa Indonesia, sani metegas berita sani mau bahasa Bali. Berita punika ketah iraga kecinga ring media massa dan media elektronik miwah sani tiosan. Ketahnya nih, orti punika presiden kecinga ring media televisi ring Bali TV, TVRI miwah sani tiosan. Ring media cetak dan ring media orti Bali utawi sani tiosan. Alit-alit di tiang sarang sami lanyutang malih orti Bali punika mawit saking kruna bahasa Indonesia inggih punika berita. Berita punika mawit saking bahasa Sanskerta witipun kruna werti. Werti punika mategas telah terjadi utawi peristiwa. Alit-alit di tiang sarang sami dados nyane orti utawi gatre Bali punika inggih punika salurin gatre sani kepireng kewacen sani medue tetuak mangde sang mirengang wikan ring daging nyane. Nah, alit-alit di tiang sarang sami ritat kala ngwangun tata titi orti Bali punika kebaos 5W1H. Inggih punika daging nyane wenten wot. Yening rarah ring bahasa Bali inggih punika napi. Sani kaping kalih wen inggih punika ipidan. Selantur nyane wu inggih punika sire. Selantur nyane why inggih punika kenapa. Selantur nyane where inggih punika dije. Miwah sane penguntat inggih punika how. Bahasa Bali nyane ken-ken. Nggih, alih-alih sareng sami sampun resep nggih. Inggih, alih-alih di tiang sarang sami wantah sapunika materi ngenen indik orti Bali sani mangkin dumugi alih-alih sarang sami perseduwikan tata suning ring materi punika yani wentan salit arse jagi metaken durusan jagi ngrarah materi punika durusan rarah ring toko buku utawi ring elektronik sani sampun kesiagian. Inggih, wantah sapunika dan Papa antuk para Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa minggu depan.